Видео чего там? Yang aja. Oh, remes. Kayaknya nanem gitu sih. Macizliğe min şarik löp alautar. Yaktalar otursa turşuytip.
Tamam, keyin. Kalganımızda açmışlar memlekette. Rima, al içinden dedi ne? Rima, hoş geldin. Şu ben bence kudalarla geliyor değil. Balalıktan gelinge kızım kanadım uçuk kular sanadım bata telep uzattım baktım menen can aşkım haru asıl taң eleng haldeylegen gölökön hatenеңден телеги бактылуу бол береке кызгалдактай жан элең тыйбай калды апакең кылым басканнан Kayda akırınıp gülür, aran boyandım. Kahve boyundu vallahi. Ara canım dese. басқан нарт менен кызу зато салт экен кызым чырагым бой тиреген чынарым айылыңдан аттамын кайым журтка узадым асыл ойдон эми бол акыл ойдон кене бол ак чолугуң болгабай. Ну все, мы пошли тойлогонский. Ардактуу меймандар, кудалар келгенден кийин, үйгө киргенден кийин атын ким кудагы деп чукулап таанышпай жөн эле ден соолугун сурап тургула, тааныша ажен ушул жерден өткөрөбүз.
Qara kelingizler, Atalı Toğrus'tan kelgen ardaqlı Qudagıylar, Qudaçalары. Hoş kelingizler. Bağıma bütkün kudalar, kengirim özü жалғасын, tuyagım özüp olanlar, baş koştu jaşlar. Dağ bir jolu hutmanda hutuvaz günümüzler menen jalba Atalı Toğrus. Ушул вакыт ушунда башталып айтылган каалоо тилектин баарын жараткан Алла Таала кабыл кылсын. 2 жаш бактылуу болсун, 1000 жылдык куда сөйктөрдө болуңуздар. Кош келиңиздер. Келиңиздер ардактуу кудагыйлар. Agırdalı içke tamağır aş bolup, baş bolup, uzun ömürü jaş bolsun. Sizler menen uşulu ulu kudağızlardan üyünüzde gezik otkanma, Kudayıma mengderbe arazçılık bildirmekçimen. Jaştın tilegen kabul kılattaydı, karının sözün kapka salın, jaştın sözünü kuvandaydı. Uşul vakit, uşul minut, uşul sekund, uşul gün, uşul jıl, uşul aydan başlap, aytılgan ar bir kavlo tilektin bari 2 jaşka kabul bolsun. Sizler uşunday Gelingizler ene Atalı Toğrus'tan kelgen ardaqlı meymandar, özümüzden diyaqta uşunday tatınaqay, özümüzden uşul aydan kızı var, Nurlan atamızdan kızı, men ökül atam bolat, uşun kızı var. Gölökögө bagılgan, arkaga çokulbagan, gözdün karagindey saqtagan, uşunday bir jerde bir kızın beri olsa aytıp koyup deyt. Ha Kudagıy kızımızdı gölökögö bakkanbız, güngö görsetken emesiz dese, ha Kudagıy yandan katsana olmamız, biz yetagele gün görsetmeyiz de koy. Tars etkenden bari tamaşa, bugünkü toygo jaraşa, sizlerden gileygen galemdi bir sultan başkarıptır deyt. Sizleri alıstan gelgen kudalar, özünüzlerden attı, baştı, baltaga saptı, atqa jengil paygaça, mendey bir şakıldagan söylegen bir kudağızlara tanıştırıp koysanızlar. Birinci özünüzden atı jönüңүздү aytıp, Setnen tanıştırgan kudalar, kolumuzu götürmey, bir şak atqa, 2 şak artqa durup koysanızlar. Rahmat, 2 şak artqa tam durası gibi. Salamatlarımı, hurmattуу kudagıylar, tanıştırıp özüm ketip aytты, özümü tanıştırıp koyun. Benim atım Baktыбек, Kudаңардан улуусу болом. Катарыбыз экөөбүз. Менден кийин анан ошо Кудаңар Каныбек болот. Анда эмесе биз баарыбыз жерде толкунданып турабыз, кубанып турабыз. Бүгүн кубанычтуу күн болуп атат. Биздин, силердин үй бүлөдө бир тарыхый күн болуп атат. Эсте каларлык күн болуп атат. Ушул күнгө себепкер Максат менен Бегимай ушундай экөө илдешпей табышып алып, мына баш кошобуз деп бел байлап турган кезде биз болсо жандап турабыз, сүрөп турабыз, колдоп турабыз. İçimizden dagы сыртыбыздан да ушулар бактылуу болсо экен. Биз сыймыктанган үй бүлөдөн болсо экен, бекем үй бүлө болсо экен, жолдор ачык болсо экен деп баардыгыбыз тилеп турабыз. Бүгүн баарыбыз, бүгүн деле дегеле баарыбыз батабызды берели. Ушу бата менен илгери ата бабалары да айтчу. Bata menen eri jigit kөгөрөт деп, бата менен көгөрүп агарып келатабыз. Анда эмесе мен тааныштырып кетейин биздин бир туугандар менен. Биринчи эң улуусу ата ордуна ата биздин агабыз, биздин үй бүлөдөн эң улуусу Ырысбек. Андан кийинкиси мына Ырысбек агамдын кошунасы, классташы дегеле чоң иштеген көп айтып отурду. Биздин жеңебиз, энебиз аты Чолпон, 2 аты бар. Гүлнара Чолпон. Айта берле, экөөнтөн кабыл алат. Эң улуусу Кудаңыздын агасы, биздин үй бүлөдөн эң улуусу дебедим бе. Кудаңыздын агасы. Азыр мен баягы biz uluğunu siylap koyup kalktırız hem Kudağımızda buna oçirep geldi. Eğer emin olsa geçirip koyuldu. Anam buna Kanıbek Kudağar berçip koy. Buna kızının uzattılı bir kudalık olgun. Hazır şu balasının üylöndü otat. Maksat buna tırtta işlep durup. Malades azamat bir sıymıktan ağız.
ошо ата-энесине жардам берип, туугандарына жардам берип, биз сыймыктанган бала да Мактат. Мына Мактаттын атасы менден кийинки иним Каныбек. Анан кудагыйыңар мына Зуля ырды да катырат, бийди да катырат, сыйга да жакшы, иман десе иман бар. Азыр даярданып жүрөт, намаз окуйда, балдарды үйлөнтүп коюп буюрса болот го. Ушундай шайыр да, шайыр ачык. Ачык шайыр. Андан кийинки Нуржан деген биздин Каныбекте булатып аткан ушул Сагынбек, баарына Сызбек, Сагынбек. Анан Айнураны дагы бул кошуна туруп, мындай эле айылдан бир күн кечип барып алып келген, кудалаштырып алганбыз, Айнурга келинчеги. Мына жактан Тайкел, Нургүл, ары карай берип отурайық, бери карай. Кел. Нургүл, аталаш биздин келинибиз, аталаш бир тууганыбыздын баласынын келинчеги, өзүн жок киши. Анан эме медик, ошол больницада, Мамакеевдин больницасында иштейт. Так, ким айтыр? Отур, кел. Алина деген кызыбыз бар бу жакта. Алина, мына Мактаттын эжеси Алина турмушка чыккан, буюрса небере бар, баары жакшы. Алымбек атам менен баккан, чоң эне баккан киши, ичине аябай өтө эле имандуу болуп, жогорсураак болгон уступка берди Мактатка. Мактат айланайын үйлөнүп ал, сен бактылуу бол, буюрса мен күзгө шашпайм. Үйдү бүтүрүп, дагы бир машинаны алып туруп, аяк аламда отурат, буюрса. Жакшы көргөн биздин балабыз. Ким? Нурбек кел ала. Бул Нурбек биздин бала болчу да, атамдын баласы болчу. Анан чоңойгондон эле могу жеңем менен агам алып алды, билбейм, же өзү кетип калды. Бул дагы чоңойуп таштырып коелук. Кудашөктөрдү, кудагыйларды таанышып жүргөн жакшы болот дейм азырдан. Эң биринчи тааныштырганым эмне? Мен биринчи эле кудаңардан баштайм. Мен бул кудаңыздын тайекеси болом. Ошо айылда жашайм. Дыйкан чарбачылык кылабыз да. Сайыз кез жок да, кызмат жок. Жер суу менен жашайбыз да, жертип дегендей. Билен тайекеси болом. Ошол эме жердин мына келин алып атпайсыңар силер. Ошол келинди тапкан, баары эле балдар тапкан, ошо ата-эне турбайбы? Чоң эле, чоң аталар. Ошолор менен да сыймыктаныш керек. Ушул балдарды канчалык боюна көтөрүп тоолдой, ошолордун баарын окутуп чоктуп дегендей, тарбия берип дегендей, убара тартып, убарасыз окут болбойт. Убара тартып ошонун баарын чоңоюп өстүрүп, эми баары баягы кызды сураганга бер дейт. Кызды илгеркилер айткандай Кытайда алат дегендей сураганга бер дейт. Ошон үчүн эми силер колдон сурап келип аткандай эки бала сүйлөшүп жүрүптүр. Ошолордон тилегибизде кармашкан колдору бекем болуп, келечек кең болуп, ошол заманда бирөөнү корголбой, өз алдынча турмуш куруп түтүндүк. Эң биринчи ушу балдар тапкан жана айтпадым, ата-эне деп. Ушуларды тапкан мынакей, кудагыңызды тапкан, келинди, неберелерди тапкан, мына улуу эжем болот. Эң чоң кудагыйыңар. Мына аты Шабыркүл. Мына үч эркек, эки кызы бар. Бир улуу кайтып болуп кеткен. Жездем раматылыкта эсине берген бул. Бул кишилер да ошончо Кудайдан балдар тилеп, ошолордун чайын ичелик, ушулардын жакшылыгын көрөлүк деп тилек кылып, ушу балдардын баары чоңойтуп, чочойтуп, жездем гана эртерээк кетип калды. Ушулар балдар неберелерин той чайын ичсе да жакшы болот эле деп ичиңиз ачышып калат да.
Karşıda başımızda gele turun. Bana geçine versin de koyup durmayız mı? Geçine olsa bolup veredim. Geçenden aygırmamız öyle. Otarınız turat, nevreleriniz turat. Şular çayını içip gezden görmemem yaxşılıklardı siz görünüz. Buna şularda taap bırakın. Bunu yeğenim varlardı. Kaç baktık. Ondan konuşma geldi. Ondan eğlendirdi. Ondan gelen bayılacaklar. Ulusu kaçıp buraya gitti. Yerdeyi de. Aynen. Kudağıyınlar. Aynen. Bırakın. O kişi kudağıyınlar var. Atı Nurlan. İrima, atı İrima kudağıyınlar. Neden atmaktım şavuk geliyorsun. Ondan keyinki bu Nurlan'dan keyinki inisi var. Biz Gökgöz'de koyuz Nurlan. Mirlan var işte, unuttuk kalasınız. Biz Gökgöz'de koyuz, gözü gökler öyle. Bu nasıl, bu? Rengi çoğulursun. Anadem, bırak ya bu kol kuşu. Kol kuşu bir saçlarsan bırak. Atı, Eliza. Değil mi? Kıyal. Atlar mı unuttuk kalasın. Taybit'ten buraya geç bakın. Cimbo var. Gel o var. Bir yol gösterin gelsin. Bizden olursa bu şey mi ne ki? Atı kıyal. Bu tavşına turmuşuna çıkan. Yoldaşı marş. İlgeni söylemerim. Bunun atası emir güzel tuttum. Örçe doktorları septiriyor. O son uğulu. Bu gelin olur. Emir güzel. Aldarsa markum orkası. Anday kız mı? Çolpan da koyalım. Çolpan da öyle. Zarkıldağın kız mı? Gördünüzler mi? Bu kız bu ayga turmuşka çıkan. Yoldaşım ayda. Bu ne ki? Atı yedik. Yedik. Atlarını unutma. Şimdi ayda çoğalım. Ayda tursak. Anlayın cipi de koyuz. Cıldız. Cipi de koyuz. Cıldız. Bu kişi Tomca'ya turmuşka çıkan. Bir oğla. Atı kim? Cıldız atı. Tomca'klı mı lan? Turmuşka çıkan. Özde muğan dikimlik görüştük. Muğan bol. Kaysılayın Tom'da? Turası da turası. Kızlar tanıştırdık. Bu oyunu Nurlan'ın ballarını tanıştırayım. Bir oğlu var. Erkeği oğla da bu oyunu. Atasın baka turgan buna uşuk yigit. Yetike göçtün ha? Sevizge göçtün o malası. Buna sevizge göçtü. Atanesin baka turgan. Bu hazırkı yenisinin balası oğlu. Buna bu ırdayt, dönölek. Ben kurmuş değil mi? Alı talamganda jaratı koyun. Kızlar var eke. Buna bu oğlu kızı hazırkı. Doktorda koyutmayız. Sezimay degen. Ulan karakolda okşat. Kamila aytır, unuttuk kalam. Mına. Bu kudağınızdın kızı buradan. Geçiyor kız mına ki. Bunlar da Bişkek'te okşat. Ama egiz. Bu egiz kızlar mına ki. Burası babamda taraf dedi kız kana ki. Mına kana kız. Turup koy. Tükene ki, egiz kızlar. Kudağınızdın egiz kızlar. Begmaydan giyinkileri. Begmaydan giyinkileri. Şilecek taştı. Anam koytur. Rahmatlık Cezdem'in yeniler var. Başlar bir yol bunu yapacaktığı tanıştırıp etti. Yekinisi var, bir kardeşi var. Yekinisi kana Cezdem'in rahmatlık. Yekinisi, buna turup koysun. Kuvat istegen. Yekinisi. Bir öyle tal kız bu, erkek kız o şu. Öz buna caşıgen tayaktan içine butu. Yaravay kalı da tayakta göleni öldürmüyor. Hem 4 yaşakla, bu Nezden minisinin kolkusu kuvat minisi. Kolkusu, atı ümit. Konuştuk ha. Bu da kılavraş tüpte. Ne dik? Tüpte tur. Özleri burayı da tursat. Bu en küçüğü Nezden minisi de atı değiştir. Tüpte doldurmuş. Sizlerce tanıştırdık mı? Bu yalgız kız olsun. Dramatlık Gezdem'in yalgız münekeydi kız. Tıpta turat. Birine kız olsun. Bir kız. Gezdem'in ulu ağası var ile bu yakta. Al kişi kaçıp olgu.
Legen Karşılda oturgan çoğun kudağıyız var. 90'dan buna aşıp kaldı. 90 kançağa geldi buna. 95 geldi buna. 95 tamamını yüzüne oturuyor. Özü karşılda oturuyor. Atmasa gönül açılıyor tabii şimdi. Baldarın barını buna başka bir çay içi oturuyor. Dağılı yaşayırdı otaz dağılı 105 geçi kayıcı. Ben Kudağıyı da ben vecede koyayım. Benim içinde de ben var benim törkünü de yok. Nece şimdi de pürüştü. Yani nece de koyayım o şu oyuncalar. Anlayın seni tanıştır. Benim bir kudası yoktur tanımaya kaldı. Hoş geldinizler kudalar. Ben özüm Aydın'ın özüm tanıştırıp koyayım. Aynen bu 95'ke çıktı kaynayalım. Andan keyinki kaynayacağım bulup. Kaynayacağım dedi İtalya'dan beri geldi. Buna 30'unda uçup geldi atayını şu singlimden toyuna dep, Megmay'ın toyuna dep. Rahmat kaynayacağıma da. Kaynayacağımdan kızları. İki kızı var. Railya Aycan kızları buna çoğu Bişkek'ten gelişti. Ondan keyin kaynağım, bir toğan kaynağım bulup. Atı Almaz'a. Ondan keyin gelinçeği Gülmela Ceng'e Bistrovka'dan gelişti. Ondan keyin Biyaktalı başlı kayın jurtum bulup, ökül balam. Zindandan gelişti, ökül kızım bulup. Bu da men bacamdın balası olup oşa zindandan. Kayın jurtlarım mana şular boldu da kayın jurtlarım. Rahmat. Kayın jurtlarıma kelip bergenlerge de çoğun rahmat sizlerge de. Andan keyin bu da kıyaldık karındaşımca, ulu karındaşımdan kudalar. Bu kuda çoğun kudabız da ötüp ketken ulusu Galbi bilen erkeklerin ulusu, biyolamdan da ulusu. Bu kudaça Kudağıy oldu. Atı ulam. Kudabızdan. Atı Roza. Karakoldan gelişti. Ondan keyinki küçük karındaşımdık gelbey karıştıralar Bişkek'te biraz şartlar menen gelbey. Ondan keyin küçük Jiku kızımızdık Tong'dan gelişti. Tong'dan. Tong'un torasından geldi. Kudağız atı Sirgalbek kudağız. Andan kudağıyız atı Kanila. Andan bu kudağların kıyı olası atı Murat. Oşol Taykelerimden tanıştırayım. Taykelerimden barınarlar çok çıkpasa. Jengem, Tayjem, Taykemler barınar tengele mamamlar olurlar çoğula. Jenge, Tayke. Kelleme. Bat-battan ötpesi vaqtımız ötüp baradı. Vallahi batırak. Dağı Taykeler, jejde gelbeysinger be. Mana taykelerimizden eng ulu mamamdan eng ulu ejesi